мобильных телефонов. Фото и видеосъемка разрешены только. Да, добрый вечер всем. Рад видеть сегодня. У нас сегодня проходит нестандартное собрание Координационного совета. Это общее состояние Координационного совета, которое включает в себя присутствующих и членов Координационного совета второго созыва, и членов Координационного совета третьего созыва. Мы считаем, что с этого момента, после проведения текущего собрания, избравшиеся члены по избирательным спискам третьего созыва, они вступают в право в своем мандате и начинают работу. Предлагается начать это собрание с выступления Светланы Тихановской, которая сегодня с нами здесь сегодня. Также будет небольшое вступительное слово от уже бывшего, но все еще бывшего спикера Координационного совета Андрея Егорова, и потом мы попросим тоже лидеров избирательных списков выступить с обращениями, с реакциями или, может быть, с пожеланиями, а также, возможно, внести на порядок дня сразу какие-то вопросы, которые уже к следующему собранию Координационного совета третьего созыва, возможно, будет актуальным рассмотреть. Поэтому сейчас я попрошу, пожалуйста, Светлана, вам слово. Званкоў на мінулым тыдні я чула, што людзі казалі, ніхто не сказаў, што дзякуй, я пайду, а наадварот яны пыталі, што яшчэ можна зрабіць, чым яшчэ можна дапамагчы. Я хочу падзякаваць выбарчай камісіі і яе старшыні Алене Прыходцы. Я ведаю, што даводзілася прымаць складаныя ці непапулярныя рашэнні, але гэта, ведаеце, была такая першая спроба дэмакратычных сілаў арганізаваць выбарчы працэс. І ў цэлым мне здаецца, што ён атрымаўся. Дзякуй Паўлу Ліберу, не ведаю, ці ён тут сёння, які ў самы кароткі тэрмін распрацаваў платформу для галасавання. І нягледзячы на ўсе перашкоды з боку рэжыму, яна спрацавала і людзі змаглі бяспечна прагаласаваць. Я лічу, што Павел стварыў абсалютна інавацыйны прадукт, і які, магчыма, нам спатрэбіцца ў будучыні. Дзякую усім камандам за ваши выбарчыя кампаніі. Я шкадую, што на саму кампанію было адведзена так мала часу, бо спаборніцтва ідэй, якое мы назіралі цягам месяца, паказалі, наколькі жывы, наколькі разнастайны наш дэмакратычны рух. Дзякуй Павлу Латушку і руху за свабоду за яркую кампанію. І я не перастаю захапляцца, як вы, Пал Павлович, працуеце з аўдыторыяй і медыямі. Дзякуй Розе, якую я адкрыла для сябе зусім у новым вобразе, як, ведаеце, рашучага і эмацыйнага палітыка. Дзякуй Лізе Пракопчык, Марго, Алане, Ганне і ўсяму моладзеваму наступу, што вяртайце маладым беларусам цікавасць да палітыкі і абараняйце іх інтарэсы. Дзякуй Валеру Мацкевічу, Аліне Коўшык і еўрапейскаму выбару, што скарысталіся кампаніяй, каб прасоўваць ідэю еўраінтэграцыі сярод беларусаў. Таксама я вельмі радая бачыць у Координацыйнай радзе новыя твары. Гэта і Александр Клачко, і Сергей Петрухін, Максим Шабуцкі, Сергей Беспалов, Тацяна Мартынова, Алесь Михалевич і шмат-шмат новых людзей. І таксама я радая, што у Вадзіма Пракоп'ева ўрэшце з'явіцца магчымасць у Координацыйнай радзе рэалізаваць свае ідэі, а рознагалоссі, я спадзяюся, што адыдуць на другі план.
Таксама я вельмі радая, што ў новую Коордынацыйную раду трапілі беларусы з розных краін, розных узростаў, прафесій, ад добраахвотнікаў і бізнесменаў да прафесараў і блогераў, ад маладых актывістаў да вопытных палітыкаў. І новы склад Коордынацыйнай рады зараз больш інклюзіўны, і я спадзяюся, ён будзе больш эфектыўны і ў працы. Я чула, што ў многіх турбуе нізкая яўка на гэтых выбарах, але як я памятаю, казаў адзін з новых дэлегатаў, што калі наша дзейнасць будзе карысная для мільёнаў беларусаў, то мы станем важнай структурай для гэтых людзей, і што ўсё залежыць ад працы, якую вы будзеце выконваць. Я б хотела, каб Коордынацыйная рада стала платформай не толькі для коаардынацыі, але і для кансалідацыі дэмакратычных сілаў. І для гэтага неабходна, каб рашэнні прымаліся адкрыта і празрыста. Я не сумняюся, што будуць спрэчкі, будуць гарачыя спрэчкі, куды мы без іх. Недзе давядзецца нам шукаць кампрамісы, недзе саступаць, але я так думаю, што так і працуе дэмакратыя, і мы гэтаму павінны вучыцца. Галоўнае, каб напрыканцы мы не забывалі, што у нас адна мэта. Это свабодная, дэмакратычная Беларусь. Таму давайте фокусавацца разам на тым, што нас аб'ядноўвае, а не тое, што нас дзеліць. Тут у нас сабраліся не апаненты. Тут сабраліся аднадумцы, і у якіх могуць быць розныя погляды, мабыць, на тактычныя пытанні, на санкцыі, на шляхі дасягнення мэт, як вызваліць палітвязняў. Я вельмі прашу вас захоўваць павагу адно да аднаго і давер, бо без давера немагчыма пабудаваць ніякую працу. Мы павінны дзейнічаць разам. І Коордынацыйная рада – гэта неад'емная частка дэмакратычных сілаў. Гэта пляцоўка, дзе сустракаюцца палітыкі і грамадзянская супольнасць, дзе пляцоўка, дзе выпрацоўваюць супольныя пазіцыі і рэкамендацыі. Я чакаю, што Коордынацыйная рада будзе праводзіць слуханні па найбольш важных пытаннях і уцягваць у сваю працу іншыя арганізацыі грамадзянскай супольнасці. Вы можете накіроўваць свае рэкамендацыі ў аб'яднаны пераходны кабінет і быць голасам тых беларусаў, якія за вас галасавалі. У сакавіку на сумесным паседжанні Коордынацыйнай рады і аб'яднанага пераходнага кабінета і офіса было дамоўлена распрацаваць пратакол узаемадзеяння паміж нашымі структурамі. Сумесная рабочая група ўжо падрыхтавала праект дакумента, і таму у найбліжэйшы час ён будзе прадстаўлены на разгляд вам, кабінету і офісу. І я спадзяюся, што гэты дакумент стане свайго рода малой канстытуцыяй нашага дэмакратычнага руху. Таксама я буду вельмі радая пачуць вашыя прапановы і рэкамендацыі па прадстаўніках у кабінеце. Вы можете дасылаць прапановы як ад фракцыяў, так і ў індывідуальным парадку. Таксама сёння я хачу запрасіць усіх дэлегатаў Коордынацыйнай рады ўзяць удзел у канферэнцыі «Новая Беларусь», якая пройдзе 3-4 жніўня ў Вільні. Я запрашаю вас і вашай фракцыі прэзентаваць планы і прыярытэты сваіх камандаў. І гэта будзе добрая магчымасць знайсці аднадумцаў і партнёраў для рэалізацыі вашых планаў. Таксама я ведаю, што ў бліжэйшыя дні вы будзеце абмяркоўваць прыярытэты працы Коордынацыйнай рады, выбіраць спікера, фарміраваць камісіі, адміністрацыю будзеце выбіраць, магчыма, з'явіцца кааліцыя большасці, магчыма, будзе апозіцыя, не ведаю, я спадзяюся, што не будзе, але ж я вельмі прашу вас зрабіць так, каб голас кожнага і кожнай незалежна ад памеру фракцыі і поглядаў быў пачуты. І сёння мяне папрасілі абазначыць напрамкі, у якіх я разлічваю на дапамогу і ўдзел Коордынацыйнай рады. Першае і найбольш балючае для нас усіх – гэта палітвязні. Я прапаную Коордынацыйнай радзе сфарміраваць камісію па гэтай тэме, у якую маглі ўвайсці прадстаўнікі розных групаў і ініцыятываў не толькі са складу Коордынацыйнай рады. На базе Коордынацыйнай рады можна было б арганізоўваць і мабілізаваць дапамогу для рэпрэсаваных, абмяркоўваць спосабы вызвалення нашых родных, блізкіх і сяброў.
Другое, гэта праца ўнутры краіны. Калі доўга за мяжой, ведаеце, узнікае такая спакуса займацца толькі дыяспарай ці толькі міжнароднай працай. Але давайте не забываць, што мільёны беларусаў унутры краіны чакаюць нашай дапамогі. Мы павінны падтрымліваць сувязі з арганізацыямі і ініцыятывамі на зямлі і ўключаць іх у свае праекты. На жаль, мы все ведаем, што прасторы для працы ўнутры краіны цяпер вельмі мала, а рызыкі вялікія. Але ёсць інфармацыйныя інструменты, якія мы не выкарыстоўваем напоўніцу. І падчас кампаніі часта гучала, што нельга дапусціць жалезнай заслоны паміж Беларуссю і еўразвязам. Я думаю, што гэта таксама можа быць нашым агульным прыярытэтам для дэмакратычных сілаў. Мы можам і павінны адстойваць візы для беларусаў, стыпендыі, будаваць кантакты паміж тымі, хто выехаў і застаўся. Трэцяе, гэта міжнародная праца, канешне. Міжнародная камісія Коордынацыйнай рады магла працаваць з аб'яднаным пераходным кабінетам і офісам у распрацоўцы стратэгіі міжнароднай палітыкі і міжпарламенцкай супрацы. Я спадзяюся, што прадстаўнікі новай Коордынацыйнай рады далучацца да працы парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, кансультатыўнай групы з еўразвязам, а таксама стратэгічным дыялогам з США. Нам неабходна працягваць ціск на рэжым Лукашэнкі, прыцягваць вінаватых да адказнасці, умацоўваць суб'ектнасць дэмакратычнай Беларусі на міжнароднай арэне. Чацвёрты напрамак – гэта кансалідацыя беларусаў замежжа, праца з дыяспарай. Нам патрэбна ўмацоўваць сувязі паміж беларусамі ў розных краінах. Пад эгідай Коордынацыйнай рады могуць адбывацца міжнародныя кампаніі і акцыі салідарнасці. Нам неабходна ангажаваць беларускую дыяспару ў працу дэмакратычных сілаў. І народныя амбасады, Разам, Талака, АБА, Суполка, ведаеце, дзесяткі паспяховых ініцыятываў беларусаў замежжа могуць стаць часткай гэтага руху. Пятае, падтрымка Украіны і добраахвотнікаў. Нам неабходна з вамі арганізаваць сістэмную працу з Украінай, вырашаць праблемы беларускай дыяспары ва ўкраіне, а таксама дапамагаць палку Каліноўскага і іншым ваярам, а таксама ветэранам. Гэта вельмі аб'ёмная задача, і адных намаганняў офіса ці кабінета, ці нават адной Коордынацыйнай рады на гэта не хопіць, таму ангажуйце ўсё больш і больш людзей. І шостае, мабыць, апошняе, Коордынацыйная рада можа працаваць над візіяй новай Беларусі і распрацоўваць праекты рэформаў, каб мы, беларусы, самі маглі адчуць і зразумець, якую Беларусь мы хочам бачыць і чым яна будзе адрознівацца ад Беларусі Лукашэнкі. І я спадзяюся, што у новай Коордынацыйнай радзе будуць камісіі па моладзі і адукацыі, па сацыяльных пытаннях і па культуры. Мы все разумеем, што ўмацаванне нацыянальнай ідэнтычнасці – гэта наш супольны прыярытэт, і просты дзень, так, я думаю, мы адзначаем 100-годдзе Васіля Быкова, і я запрашаю ўсіх сяброў Коордынацыйнай рады далучыцца да гэтага адзначэння. І апошняе. Наперадзе 2025 год. Калі рэжым у чарговы раз паспрабуе перагарнуць старонку, правесці фальшывыя выбары, і ў бліжэйшыя тыдні я запрашаю далучыцца да выпрацоўцы супольнай стратэгіі дзеянняў дэмакратычных сілаў 2025, якую мы зможам абмеркаваць на канферэнцыі ў жніўні. Все, я скончваю. Напрыканцы дазвольце вам падзякаваць за вашу падтрымку на працягу апошніх гадоў і за вашу гатоўнасць працаваць разам далей. Я вельмі гэта цаню, і ведаеце, што вы, як Коордынацыйная рада, як кожны беларус, можете таксама на мяне разлічваць. Дзякуй вялікі, разам мы абавязкова пераможам. Большое спасибо, Светлана, большое спасибо за теплые слова и напутственные слова. Я надеюсь, да, есть много рекомендаций для нового состава. Я уверен, новый состав тоже будет выходить с рекомендациями. Так и начнется активная работа и взаимодействие. А теперь, уважаемые коллеги, я попрошу коротко выступить спикера КС второго состава Андрея Егорова.
Дякую, Іван. Дякую Світлані за її виступ і її слово до нас. Я одразу хочу почати з подякаў сябрам Координаційної ради другого складу, які адпрацавалі вось гэты прамежкавы перыяд, які мы себе вызначалі і вельмі ясна ставілі задачу пра арганізацыю выбараў у Координаційную раду трэцяга склада, і мы гэтыя выбары арганізавалі. Мне падаецца, гэта адна з галоўных падзеяў гэтага года і ўвогуле галоўных падзеяў, якую арганізавала Координаційная рада другого складу. Я таксама рады вітаць новых абраных сябраў трэцяга складу Координаційнай рады, якія, я спадзяюся, сваім розумам, энергіяй, ведамі зробяць працу Координаційнай рады значна лепшай і больш эфектыўнай. І паколькі сёння гэта такое сімвалічнае першае паседжанне новага складу і апошняе паседжанне другога складу, і пасля яго сябры, якія не былі абраныя ў трэці склад, яны сыдуць, і праца будзе арганізаваная ўжо новымі дэлегатамі Координаційнай рады. Я б хацеў сказаць колькі словаў пра правілы работы і механізмы, якія існуюць унутры Координаційнай рады для больш яснага і больш гладкага працэсу пераходу паўнамоцтваў і функцыянавання Координаційнай рады. Я б хацеў, каб мы прытрымліваліся асноўных правілаў, якія былі выпрацаваныя. Калі іх змяняем, то змянялі адпаведна тым нормам рэгламенту, якія існуюць. І таму дазвольце мне сказаць некалькі словаў пра сам рэгламент. Я падзялюся прэзентацыяй. Я спадзяюся, яе бачна. Ці бачна, Іван? Так. Так, тады перейду непасрэдна, што статут альбо рэгламент Координаційнай рады – гэта галоўны дакумент, па якім жыве Координаційная рада. Гэты статут рэгулюе адносіны паміж дэлегатамі, пытанні арганізацыі дзейнасці Координаційнай рады, пытанні арганізацыі структурных адзінак і таксама ўзаемадзеяння Координаційнай рады з іншымі грамадскімі ініцыятывамі і публічнымі суб'ектамі. Мэты Координаційнай рады даволі ясна вызначаныя статутам. Координаційная рада – гэта прадстаўнічы орган дэмакратычных сілаў і арганізацыі грамадзянскай супольнасці. Зараз мы сфармавалі гэты склад на умовах празрыстых усеагульных выбараў, якія адбыліся. Але мэта асноўная – гэта усталяванне ў Рэспубліцы Беларусь дэмакратычнай формы кіравання, заснаванай на прыярытэце неад'емных правоў чалавека, вершынства права, захавання суверэнітэту і незалежнасці Беларусі. Я думаю, што гэтыя мэты застаюцца і мусяць заставацца для нас нязменнымі. Координаційная рада ажыццяўляе любую дзейнасць, што выцякае з сэнсу прадстаўнічага органа беларускай грамадзянскай супольнасці і дэмакратычнага руху і не забаронена рэгламентам. Падрабязней вы можете пачытаць пра віды дзейнасці ў самім статуце. Я заклікаю вас азнаёміцца, але скажу колькі словаў пра вось тыя задачы і функцыі, якія выконваюцца. Гэта прадстаўніцтва і рэпрэзентацыя дэмакратычнай Беларусі на знешнім узроўні, у тым ліку. З прыкладаў тут можна назваць стратэгічны дыялог з ЗША, куды ўключана Координаційная рада, кансультатыўная група Беларусь ЕС, якая хутка таксама адбудзецца напрыканцы гэтага месяца, альбо кантактная група Савета Еўропы. Мы таксама вядзем зараз перамовы з парламенцкімі структурамі, у тым ліку парламенцкай Ассамблеі Савета Еўропы адносна прадстаўніцтва там Координаційнай рады. Координаційная рада выконвае функцыю дэліберацыі дэбатаў. Мы праводзім публічныя слуханні. Найбольш яркія публічныя слуханні, якія праходзілі ў Координаційнай радзе за гэты год, гэта былі слуханні па палітычных зняволеных, слуханні па еўрапейскай перспектыве, па стратэгіі пераходнага перыяду. Таксама функцыяй КР з'яўляецца грамадскі кантроль. І тут у нас ёсць справаздачнасць з боку выканаўчай структуры аб'яднанага пераходнага
пераходнага кабінету мы праводзілі адпаведныя слуханні. Я думаю, што такога кшталту слуханні мусяць адбыцца і ў гэтым годзе. Координаційна рада выконвае стратэгічныя функцыі, то бок мы можам прапаноўваць, абмяркоўваць і зацвярджаць стратэгічныя задачы там для дэмакратычнага руху. Прыкладам можа з'яўляцца, напрыклад, канцэпцыя міжнароднай дзейнасці дэмакратычных сілаў, якая была прадстаўленая координаційнай радай для наших калегаў. Я думаю, што вось тая малая канстытуцыя, пра якую узгадвала спадарыня Святлана Ціхановская, будзе таксама садзейнічаць больш яснай стратэгічнай координацыі паміж дэмакратычнымі сіламі. Ну і адпаведна координацыя дзейнасці паміж рознымі структурамі, уключна, напрыклад, з распрацоўкай, зацвярджэннем праграмы стратэгіі для міжнароднай дапамогі Беларусі, якія адбываюцца штогод і арганізуюцца координацыйнай радай разам з аб'яднаным пераходным кабінетам, где мы представляем для Европейского Союза и краінаў сябраў Европейского Союза наши представления про патрэбы дэмакратычнай Беларусі ў знешняй дапамозе. Статут координацыйнай рады опісвае структурныя адзінкі, якія ёсць. Трэба разумець, што ёсць дэлегаты, і дэлегаты усе разам прадстаўляюць сабой вось агульнае паседжанне координацыйнай рады, якое з'яўляецца галоўным органам, які прымае рашэнні. У прынцыпе, любыя рашэнні можа прымаць агульнае паседжанне, адмяняць рашэнні камісіяў, нарады фракцыяў і гэтак далей. Акрамя агульнага паседжання ёсць фракцыі. Там зараз на сённяшні час фракцыі гэта палітычныя групы дэлегатаў унутры координацыйнай рады. Мінімальная колькасць на сённяшні дзень вызначана як 9 дэлегатаў, але гэта можа быць перагледжана зноў-такі рашэннямі агульнага паседжання. Нагадаю, што змены ў статут могуць быць унесеныя 2/3 дэлегатаў координацыйнай рады, і гэта значыць, што гэта 54 дэлегаты, калі мы лічым, што зараз у нас 80 абраных дэлегатаў. Таксама лідары фракцыяў і старшыні камісіяў координацыйнай рады, яны аб'ядноўваюцца ў нараду фракцыяў, якая падсправаздачная агульнаму паседжанню, але выконвае функцыі такого калектыўнага органа аператыўнага кіравання ўнутры координацыйнай рады. Нарада фракцыю можа ствараць камісіі розныя тэматычныя. На сённяшні час функцыянуе міжнародная камісія, камісія па адукацыі, камісія па правах студэнцтва, юрыдычная камісія, таксама могуць стварацца іншыя камісіі. Ну і ёсць такая больш свабодная форма арганізацыі дэлегатаў. Кожныя 3 дэлегаты могуць ствараць працоўныя групы тэматычныя. Я ўжо бачу пэўныя абвесткі, што новыя дэлегаты ствараюць гэтыя групы, і яны могуць функцыянаваць. Як у камісіі, так і працоўныя групы могуць запрашацца знешнія эксперты, што з'яўляецца важным таксама разумець. Ну і яшчэ скажу, што кожныя 6 дэлегатаў, незалежна ад таго, аб'яднаныя яны ў фракцыі ці не аб'яднаныя яны ў фракцыі, могуць выносіць прапановы для рашэнняў на агульнае паседжанне координацыйнай рады. Ёсць выбарныя пасады у координацыйнай радзе. Да гэтых выбарных пасадаў адносяцца спікер, віцэ-спікер і кіраўнік сакратарыяту, а таксама спецыяльныя прадстаўнікі. Другі склад координацыйнай рады не абіраў спецыяльных прадстаўнікоў, але такая магчымасць ёсць. Калі мы, напрыклад, хочам развіваць пэўны напрамак працы, то тэарэтычна мы, напрыклад, можам прызначыць спецыяльнага прадстаўніка па дыпламатычных адносінах з пэўнымі краінамі ці міжнароднымі арганізацыямі. Выбары адбываюцца па прадстаўленні фракцыяў альбо вось гэтых 6+ дэлегатаў, і адбываецца па сістэме рэйтынгавага галасавання, так званае прэферэнцыйнае галасаванне па спісах, дзе дэлегат, які набраў найбольшую колькасць галасоў, становіцца спікерам, а другі дэлегат па рэйтынгу становіцца віцэ-спікерам. Ну і па такой жа сістэме, але асобна адбіраецца і кіраўнік сакратарыяту.
Звярну увагу на некаторыя выбраныя нормы статута, што зазначу, што мовай усіх афіцыйных дакументаў Координацыйнай рады з'яўляецца беларуская мова. Я уже казаў, што фракцыя гэта складаецца на сённяшні час з 9 чалавек, але ў сённяшняй сітуацыі зменшання колькасці сябраў Координацыйнай рады мажліва будзе рацыянальным зменшыць эту колькасць. Таксама фракцыя рэгіструецца ў сакратарыяце, і паколькі існуе нарада фракцыю, то адно з першых дзеянняў, якое трэба прыняць, гэта стварэнне фракцыі ўнутры Координацыйнай рады. Я так думаю, на базе тых самых выбарчых суб'ектаў, спісаў кандыдатаў, якія перамаглі на выбарах Координацыйнай рады і сёння складаюць вось эти 8 спісаў унутры Координацыйнай рады. Таксама дэлегаты Координацыйнай рады могуць змяняць сваю фракцыйную прыналежнасць, яны свабодныя у сваіх дзеяннях пры паведамленні пра гэта кіраўніцтва фракцыі сакратарыята. Ну і зазначу норму, што дэлегатам Координацыйнай рады не можа быць сябра аб'яднанага пераходнага кабінета ці яго намеснік з правам голаса. Сёння у нас ёсць некалькі чалавек, якія абраныя і з'яўляюцца адначасова сябрамі аб'яднанага пераходнага кабінету, і вось гэтае супярэчанне пэўным чынам мусіць быць вырашанае альбо праз тое, што пакідаецца адзін мандат для такіх дэлегатаў альбо ў аб'яднаным пераходным кабінеце, альбо ў Координацыйнай радзе, альбо трэба пераглядаць саму норму дадзеную статута Координацыйнай рады. І апошнія дадатковыя аспекты было супольнае рашэнне Координацыйнай рады і Святланы Ціхановскай, якое мы разам прымалі адносна сістэмы выбараў, і у гэтым пагадненні пра сістэму выбараў, па якой была арганізаваныя выбары трэцяга складу, ёсць параграф, звязаны з тым, што у мэтах умацавання працы з грамадзянскай супольнасцю пасля выбараў у Координацыйную раду будзе створана грамадская палата з правам ініцыяваць Координацыйнай рады і разгляд найбольш важных пытанняў. То бок і вось гэты парадак фармавання грамадскай палаты, таксама ўзаемадзеяння гэтай грамадскай палаты з Координацыйнай радай, вось існаванне унутры Координацыйнай рады вось такого своеасаблівай пляцоўкі, дзе могуць быць прадстаўлены арганізацыі грамадзянскай супольнасці, гэта тое, што мусіць быць таксама вырашанае трэцім складам Координацыйнай рады. На гэтым усё. Я думаю, што мы далей можам, упіраючыся на існуючыя нормы гэтага статута, далей працаваць канструктыўна у межах Координацыйнай рады трэцяга склікання. Жадаю ўсім поспехам і яшчэ раз вялікая падзяка сябрам другого складу Координацыйнай рады. Дякую. Спасибо большое, Андрей, за исчерпывающую информацию касательно действующего статута Координационного совета 2. И я на этом торжественно, можно сказать, завершаю часть, которая как-то относится к выборам и к Координационному совету 2 созыва. И рад перейти уже к приветственным словам и выступлениям лидеров избирательных списков, которые избрались в третий состав через открытое голосование на платформе Павла Либера, и предлагаю следующий порядок выступлений в соответствии с номерами, присвоенными избирательным субъектам избирательной комиссией. Если нет возражений, если есть возражения, нет возражений. Возражений нет, поэтому список Воля. Прошу, если есть ваш представитель, то мы хотим услышать ваши предложения, реакции и комментарии, пожелания, может быть, программные заявления. Если списка Воли представителей нет, тогда переходим к списку номер 3. Европейский выбор. Если представителя Европейского выбора, представителя списка Европейского выбора нет, переходим тогда к списку «Наша справа». Роза Маратовна, я так понимаю, что, наверное, вы будете держать слово. Тогда попрошу вас. У нас по регламенту до 5 минут. Пожалуйста, если можно, уложиться в регламент. Всем надо выступить и оставить еще время на разные вопросы.
Да, Ну вот пожалуйста. внезапно я стала номером один, да. Главное такую ситуацию использовать в свою пользу. Поэтому, может, не 5 минут тогда, да, может, чуть-чуть больше. Но нет, я шучу, я за процедуры и правила. Это шутка была. Уважаемые коллеги, я приветствую всех членов Координационного совета второго созыва и, конечно, избранных членов Координационного совета третьего созыва. И воспользуюсь этой редкой возможностью, чтобы еще раз сказать о том, что мы собираемся делать. Что мы делали уже в Координационном совете второго созыва, это понятно. Что мы собираемся делать в Координационном совете третьего созыва, вот об этом я сейчас хотела бы немного сказать. Список наша справа. Во время работы в составе Координационного совета третьего созыва будет руководствоваться следующими принципами. Первое. Руководствоваться заявленными целями предвыборной программы «Не железной заслоне». Мои коллеги по списку и я благодарны всем, кто разделил и будет разделять наши цели. Это упрощение визового режима, облегчение процесса легализации белорусов в странах ЕС, усиление мобильности, то бишь открытие пограничных переходов и возобновление пассажирского сообщения. С этой целью мы уже заявили о создании соответствующей рабочей группы в составе Координационного совета третьего созыва. И по работе этой группы более подробно может рассказать Виталий Ромашевский. Образование. Это также наш приоритет. Надеюсь на сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами, включая наших партнеров в Координационном совете третьего созыва. Наши преподаватели, студенты, учителя и школьники нуждаются в адвокации и поддержке по самым разным вопросам. Планируем как создание рабочей группы, так и комиссии. Работаем вместе с белорусскими НГО, Think Tanks в этой сфере. Также работаем и работали, будем работать с объединенным переходным кабинетом. Есть опыт работы в рамках стратегического диалога и иных двусторонних диалогах. Хотим дальше его совершенствовать. Наш третий приоритет – это помощь. Как уже не раз озвучивалось, назрела необходимость создания системы реабилитации. Вот об этом говорила и Светлана Тихановская сейчас в приветственном слове. Добровольцам и волонтерам, пострадавшим от войны. Наши белорусы и белорусские остались без государства, а международные партнеры, скажем честно, не берутся их поддерживать. Поэтому это наша справа. Также планируем ряд мероприятий, создание комиссии с включением всех заинтересованных сторон, НГО и ветеранских организаций. Ой, простите, не комиссии, рабочей группы. Санкции. Очень много разговоров, политических заявлений, мало экспертизы. Тема санкций должна быть обсуждена детально. Мы должны себе представить всю картину, а не только ту часть, которую мы хотим видеть. С этой целью предлагаю провести публичные слушания в Координационном совете третьего созыва, в первую очередь на экспертном уровне, а потом только на политическом. И именно такой подход и должен практиковаться. Это, как известно, является лучшей практикой хорошего управления. Нам, конечно, не принимать решения о введении санкций, но оценивать и транслировать наши оценки вовне мы еще в состоянии. Пятое. Процедуры. Несмотря на то, что споры вокруг статута уже начались, необходимо учитывать следующие важные элементы. Преемственность института Координационного совета. Стараться избегать большевистского подхода. Гибкость во время переговоров. Избегать навязывания своей воли. Стремиться к компромиссу, быть конструктивными, учитывать опыт предыдущего Координационного совета во всех смыслах. Поэтому призываю избегать деструктивного поведения, необоснованных обвинений, личных нападок и необоснованного обобщения. Развивать политическую культуру диалога, взаимного уважения, принимать во внимание мнения других. Это и есть основа демократии. Большое спасибо за внимание. Готова к вопросам. Да, спасибо. Я думаю, что вопросы мы на после отложим реакции, чтобы вписаться в разумные рамки. Спасибо за выступление. Список наша справа. Роза Маратовна выступала в списка. Попрошу список 6 незалежные белорусы. Кто будет выступать от вас сегодня? Список номер 6 я понял. Список номер 7. Блок Прокопьева Егорова. Пожалуйста, кто ваш спикер на сегодняшнем большом собрании КС-2 и КС-3? Как меня видно? Иван, здравствуйте. Видно, добрый вечер, видно отлично. Тогда, я так понимаю, Вадим Прокопьев будет выступать. До 5 минут вступления, пожалуйста, прошу. Хорошо. Спасибо, Иван. Добрый день, уважаемые коллеги.
Спасибо большое Светлане Георгиевне за приветственную речь и за то, что она очень твердо и четко описала, для чего нужен КС в нашей политической системе. Жаль, что такой речи не было во время предвыборной кампании. У нас были бы совершенно другие цифры явки. Я все же думаю, что лучше всех, как ни странно, суть этого процесса Координационный совет номер 3, выборного на этот раз, охарактеризовала французская газета «Le Monde». Я напоминаю, что она сказала, что белорусская оппозиция пытается найти второе дыхание, и поэтому идет на выборы в КС. И вот это очень важное замечание, которое я хотел бы всем напомнить. Я предвижу, что некоторые силы в Координационном совете номер 3 азартно попытаются захватить процедурное лидерство. И, наверное, это часть, собственно, жизни Координационного совета. Однако я хотел бы напомнить, зачем вообще Координационный совет, на мой взгляд. И здесь важно сказать, что демократические силы в кризисе, что они теряют свое влияние внутри страны, что долгожданный документ под названием «Стратегия» стыдливо обходит наиважнейшие темы, похож на отписку, и не отвечает вызовам времени. Нежелание иметь собственную финансовую базу привело к бессубъектному поведению с международными партнерами. Усилиями офиса в Вильнюсе выросла и окрепла внутривидовая конкуренция вместо консолидации. Отсутствует крупная структура, политическое движение, которое позволило бы белорусам массово участвовать в политическом процессе. Бег на месте, таким образом, это самая безобидная метафора, которую можно употребить для описания достижений нашего политического руководства. В составе КС-3 уже можно рассмотреть силы, которые разделяют такую точку зрения, ищут способы выйти из кризиса. И есть, конечно, силы, которые считают, что наоборот, все нормально, наш паровоз вперед летит. Первым силам я предлагаю коалицию, вторых попробую переубедить. Посмотрим чуть-чуть на большую картину. Способность Путина вести войну на истощение и политическая воля Запада влияют на исход украинской войны. Мы не влияем. У нас нет инструментов для смены режима в Минске. Кроме того, такая смена чревата кремлевским реваншем. Мы оказались в историческом СИЗО. Но мы должны и можем думать про будущее Беларуси и готовиться. Маятник русской истории неизбежно качнется в обратную сторону быстрее, чем многие думают. Внутрисистемный конфликт неизбежен в Российской Федерации. Я бы сделал осторожное предположение, что 1,5 путинских срока и есть длина нашего марафона. И в этом главном окне возможностей не все, но очень многое будет зависеть от нас. Готовиться к таким событиям, таким образом, и есть главная политическая задача, и здесь роль Координационного совета потенциально очень велика. Я хотел бы, чтобы политическая культура нового КС была на высоте. Я хотел бы доброжелательной, но аргументированной дискуссии. Я бы хотел, чтобы мы все были на «вы». Я хотел бы продолжения процедурных традиций, потому что это выглядит сомнительно, если каждый новый состав КС будет переписывать правила. Например, институт выборщиков в США – это, несомненно, пережиток прошлого, однако никому не приходит в голову ломать эти традиции. И, может быть, как в шутке про английский парламентаризм, если этот газон долго стричь и поливать, то у нас будет культура. До наступления окна возможностей мы переживем еще несколько выборов в Координационный совет. Придут новые люди, и нам следует оставить за собой функционирующую систему. Уважаемые коллеги, Светлана Георгиевна, Иван, будущее руководство Координационного совета, я рассчитываю на вашу мудрость, чувство миссии и государственное мышление. Дякую. Да, большое спасибо. Это был Владимир Прокопьев, лидер списка Блок Прокопьева-Егорова. Спасибо за тайминг. И прошу огромное прощение, мы поспешили. Есть у нас сегодня на заседании Максим Шабуцкий, представитель списка «Независимые белорусы», «Незалежные белорусы», номер 6. Если вы еще здесь, то, пожалуйста, приглашаю вас. Вижу, все вижу. Здесь тогда, Максим, вам слово. 5 минут пошло. Коллеги, здравствуйте. Слышно меня, не слышно? Я тут человек новый в этом зуме.
Ничего страшного, я уже записал, то, что вы меня так отфутболили, потом мы к этому вернемся. На самом деле сказать хотелось многое, но сейчас я, наверное, ничего не скажу, потому что ну, я буду максимально честен, я вообще не понимаю, что происходит, и не понимаю я с момента того, как были озвучены результаты выборов. Это просто странно. У нас нет ничего в целом у белорусов, у белорусской оппозиции, у нашего комьюнити оппозиционного. У нас нет финансов, у нас нет ресурсов, и идет такая внутриконкурентная борьба, как будто мы действительно стали парламентом и уже тут делим, не знаю, Гродно Азот и Беларусь Калий. Я просто не понимаю, что происходит. Я добавился в чат, добавили в чат прошлого созыва, я так понимаю, это КС-2. 5 минут хватило промониторить, поверхностно прозондировать то, что происходит в чате. Ну, кроме слова «позор», это не вызывает ничего. Конструктива ноль, какое-то хамство, оскорбление друг друга. Это просто, честно говоря, печально. Если, может быть, кто-то присутствует из людей, сторожил, который уже там не первый раз в этом координационном совете, я буду искренне благодарен, если мне вообще-то кто-то в личном каком-то сообщении объяснит, что происходит. Мне очень странно то, что постоянно звучат вот эти какие-то персонифицированные обвинения в адрес Тихановской. У нас прошли плохие выборы, там люди проголосовали. Это не Тихановская, в этом это мы все с вами виноваты. Давайте на это объективно смотреть. И я как мантру, наверное, буду повторять один и тот же тезис, который я озвучивал уже там где-то и на конференциях, на дебатах. Перед тем, как наводить порядок в стране, нужно с себя начать и, ну, хотя бы у себя там во фракции как-то разобраться, не знаю, с какой-то... Мы говорим тут про политическую культуру, но тут хамство порой, очевидное хамство в тех же чатах, и с этого нужно начинать, а потом уже строить какие-то глобальные проекты. Это мое субъективное мнение, и я считаю, что это наша самая большая проблема, и с этим нужно разбираться, научиться работать друг с другом, слушать людей, какое-то самоуважение иметь. Это самая наша большая проблема, и я не вижу смысла сейчас какие-то глубокие темы, экзистенциальные вопросы сложные поднимать, если не будет вот этой базы. И я вот эти слова, я их буду повторять до того момента, пока КС вот этого созыва не заработает, либо пока он не развалится, либо пока я оттуда не выйду. Но пока что это проблема, и эта проблема нерешенная. Простите, коллеги, за эмоции, но я, честно говоря, просто в шоке от начала, от того, как это происходит. Я с позитивом, я не собираюсь вот эти вот там вышел из чата, из конференции, бросил. Я не люблю вот эти эмоциональные моменты, и я, как белорус, несмотря на 30 лет того, что мне обратное доказывают, я все равно с позитивом верю в успех, и я верю, что мы научимся работать. Но начало, честно говоря, печальное. Всем спасибо. Спасибо большое, Максим, за искренние слова. Это очень важно, чтобы новые лица тоже появлялись. Мне со стороны, думаю, полезно всем. Это был список «Незалежные белорусы» Максим Шабуцкий. И по порядку номеру, который присвоен избирательной комиссии на выборах в Конституционный совет, я прошу команду «Латушки» и «Рух за свободу» выступить с предложениями, комментариями, реакциями. Я видел, Павел Павлович был здесь, наверное, уже нет. Спасибо. Хорошо, тогда я перехожу к списку «Хопить бояться». Татьяна Мартына, я так понимаю, вы будете говорить? Конечно. Да, поэтому, пожалуйста, прошу. Благодарю. Итак, господа, я очень рада всех видеть. Благодарю. У меня есть хорошие новости. Сегодня прекрасный день. 12 июня. Сегодня у меня день рождения. И сегодня тот день, когда объединились демократические силы Беларуси. 5 фракций, которые вошли в Координационный совет, договорились и уверенно смотрят в одну сторону. А это значит, что нас большинство. Абсолютно не важно, что было до. Какой был КС, что там творили самоназначенные люди. Да, мы пришли с очень тяжелым наследием. Мы пришли с наследием отсутствия репутации, доверия, ошибочных месседжей, отсутствия интереса белорусов. Но я уверена, что мы это исправим. Потому что когда я увидала людей, которые все-таки выиграли эти выборы, невзирая на то, что все их пытались сорвать, я поняла, что там есть те, с кем мы все починим. И я уверена, что мы починим. Я вышла,
Я вышла из этого чата, как и все остальные, пока говорил какую-то абсолютную ересь Егоров. И я не хочу это слышать, я не хочу нервничать, я не хочу портить себе настроение. Имею право, у меня день рождения есть. И это очень важный день. Я благодарна своим коллегам, которые расписали, как мы будем работать дальше. Понимаете, все будет хорошо. Максим Шабуцкий, дороженький, поверьте мне, я была в таком же состоянии, когда зашла в эти чаты. Мне захотелось сразу выпить яду и вообще забыть про это, про все. Это все чинится. Чинится белорусами 2020 года, которые помнят про солидарность, которые помнят про пассионарную энергию, которые не рвут друг другу глотки. Два момента, на которых я сейчас хочу сосредоточиться. Это то, о чем говорила Светлана Георгиевна, потому что я не совсем согласна. Как обычно, я всегда ей говорю это. Но есть два важных момента, которые прям круто отмечены, и я уверена, что мы с ними 100% справимся. Момент номер один. Это то, за что я готова браться и тратить свою жизнь в Координационном совете. Системная работа с Украиной. И это не только поддержка полка Калиновского и всех белорусских добровольцев. У нас огромное количество тейков, у нас огромное количество месседжев, у нас огромное количество точек соприкосновения. И я не являюсь, в отличие от некоторых спикеров, сегодняшних даже, которые умеют читать только по суфлеру и только по бумажке, персоной нон-грата в Украине. Поэтому, поверьте мне, я свою работу сделаю хорошо. Следующий момент. Проект реформ для Беларуси в будущем. Потому что всем нужно понимать, если мы, Координационный совет, который хочет далее быть властью и выводить эту страну на новый уровень, значит, мы должны объяснить всем, как мы это будем делать. Как мы поведем Беларусь в цивилизацию. И это тоже крайне важно. Следующий момент. Я сейчас... хочу сказать всем вошедшим в КС переворачивальщикам страницы. Ребята, не из-за белорусов 2020 года ввели большинство санкций. От того, что Лукашенко и Путин просто конченые придурки, они агрессоры, они вместе кидают ракеты в Украину. Поэтому никакие санкции сняты не будут. Поверьте мне, Лукашенко не будет освобождать политзаключенных, какие бы комиссии мы ни делали. Это будет только в тот момент, когда у него будет пистолет приставлен к голове. Дипломатический, политический, экономический. Я сейчас виртуально говорю. Давайте без иллюзий, граждане. Пожалуйста. Я очень верю в то, что КС номер 3, выбранный белорусами, в состоянии все починить и сделать как надо. Мы уже сформировали коалицию, мы знаем, что нас большинство. Спасибо большое всем тем, кто объединился, невзирая на наши всякие мелкие разногласия. Я знаю, что мы смотрим в сторону ужесточения санкций. И если железный занавес должен упасть для того, чтобы как можно быстрее освободить всех белорусов, значит, пусть он упадет. На неделю, на 2, на месяц, на 2. Дольше не будет, поверьте мне. Эта ситуация не будет держаться долго. Мы не должны быть зайчиками, котиками с лапками. Только в Украине, только в ней наша свобода. Запомните это, запишите капслоком на лбу и у себя на зеркалах. Сначала мы помогаем Украине, потом Украина помогает нам. Мы доказываем, что мы вменяемые, цивилизованные люди. Я вижу. Но я за всех остальных, которые вышли. Еще 1 минута. Сначала мы доказываем, что мы цивилизованные люди, которые понимаем, куда вести нашу страну. И самое главное, то, что белорусы цивилизованный народ, мы доказали в 2020 году. Я всем говорю, никогда не обесценивайте наши тапочки на лавочку или как вы там пытаетесь говорить. Потому что мы уже тогда показали, что мы договороспособны, что мы народ цивилизации, который не ломает витрины, не громит машины и не разбирает брусчатку. Да, в глазах украинцев мы боегузы иногда, еще кто-то. Но в очень многих глазах цивилизованного мира мы люди, которые умеют договариваться. Мы люди, для которых закон выше наших хотелок. Мы люди, которые полны любви даже к врагу. И только это сегодня важно. Спасибо. Большое спасибо. Это была Татьяна Мартынова, лидер избирательного списка
хопить бояться. Теперь приглашаю для выступления список «Молодевый наступ». Слово даю, я так понимаю, лидеру списка Елизавете Прокопчик. Пожалуйста. Так, добрый день. Спадзяюся, што мяне чутна, тому што я, на жаль, не паспела дабегчы дадому. Але я вельмі ўдзячная ўсім, хто прыйшоў. Я думаю, што вы добра ведаеце пра наш фокус. Наш фокус – гэта моладзь, і мы хочам даваць вам нашу энергію, мы хочам прыводзіць да вас новых людзей, якія будуць адпавядаць вашым поглядам, каб вы разам з імі працавалі. Таму што нам вяртацца ў Беларусь, нам у гэтай Беларусі жыць, і нам трэба вучыцца, нам трэба працаваць зараз, каб даказаць усім, што мы сапраўды вартыя і сапраўды хочам, каб Беларусь была свабоднай. Я не буду доўга распыляцца пра нашу праграму, я проста хачу падкрэсліць тое, што адбылося сёння. Я КС нумар 2, так яго назовем, вельмі шмат ругала за тое, што людзі быццам бы ніколі не працавалі ў сяброўскіх арганізацыях. Быццам бы гэтыя людзі ніколі нават не размаўлялі адзін з адным. Быццам бы гэтыя людзі ніколі нават не спрабавалі працаваць не ў аўтарытарных арганізацыях, дзе ёсць адзін кіраўнік і ўсе падпарадкоўваюцца ягонай волі. Сёння, я так зразумела, адбываецца зноў-такі тое самае. У нас ёсць працэдуры, яны могуць вам падабацца ці не падабацца. Гэтыя працэдуры вельмі проста змяняюцца. Навошта гэтыя дэмаршы, калі у нас ёсць працэдуры? Навошта голасна выходзіць паседжанне, якое мусіла быць хутчэй нейкім святочным, на якім так не было нейкіх пэўных, напэўна, важных момантаў для абмеркавання, але ў нас у чацвер можа адбыцца наступнае паседжанне, якое мы можам зрабіць як нармальныя людзі, абмеркаваць тое, што для ўсіх важна. У нас ёсць нармальная працэдура, як выносіць пытанне на абмеркаванне. Я просто спадзяюся, што мы перастанем займацца вось гэтым падрывам нейкага даверу, які вось мог бы скласцца, просто мог бы скласцца. Вы маглі б напісаць тое паведамленне, якое было напісана на канале блока Паўла Латушкі і Руха за свабоду у чаце каардынацыйнай рады. Не, я мушу з іншых чатаў увогуле дазнавацца, што ёсць нейкая заява, што нешта не так. Сябры, сяброўкі, калі ласка, калі мы хочам працаваць разам, давайте хоць бы спачатку пачнем размаўляць адзін з адным, дазнавацца, што мы думаем, і толькі тады мы зможам працаваць эфектыўна. Дзякуй. Большое спасибо, Елизавета. На этом, я бы так сказал, формальная часть нашего большого заседания Координационного совета 2 и 3 созыва окончена, и мы приступаем к блоку «Разное». Этот блок мы постараемся, я думаю, не более чем до 8:30 по минскому времени заседать сегодня. То есть у нас, я предлагаю оставить полчаса. И в порядке очереди по поднятой руке я тогда приглашаю участников этого большого заседания высказаться, задать вопросы, предложения предъявить. Александр Кринович, у вас первая рука. Прошу, пожалуйста. Да, дзякуй вялікі. Я маю толькі, напэўна, 3 хвіліны на ўсё пра ўсё. Па-першае, дзякуй Святлане Георгіевне. Па-другое, дзякуй, канешне, Андрэю Егорову, які больш чым за год на сваём коштам свайго асабістага іміджу цягнуў на сябе Координацыйны савет, Координацыйную раду і дацягнуў да выбараў, да паспяховых выбараў. Тое, во што яму гэта сталася, мы ўсе бачым, усе ведаем. Дзякуй вялікі, Андрэй, за гэта. Гэта вялікая праца. Па-другое, я жадаю для тых людзей, а зараз нас наўпрост на Ютубе глядзець амаль 200 чалавек. От ведаеце, як адбылося. Тыя людзі, якія сышлі, 4 разы меншыя, чым тыя, якія прыйшлі глядзець трансляцыю Координацыйнай рады. Для іх у меня есть жаданне растлумачыць, што адбылося. Адбываецца наступнае. Ёсць працэдура. У гэтай працэдуры ёсць наўпроставая у статуце, наўпроставая забарона займаць пасаду адначасова чальца аб'яднанага пераходнага кабінета і сябра Координацыйнай рады. Яна была прынятая больш за год таму, яна дзейнічае. У Аліны Коўшык і у спадара Латушка ёсць магчымасці праз законныя, цалкам прававыя механізмы зрабіць нешта з гэтай працэдурай у складзе Координацыйнай рады 3. Але замест таго, каб
прыпыніць працу ў аб'яднаным пераходным кабінеце, прайсці ў КР і прагаласаваць за змену ў статуце. Ці наадварот, не быць некаторы час не ўступаць у должнасць у Координацыйнай радзе, працаваць у аб'яднаным пераходным кабінеце, але зрабіць так, каб змены ўсё ж такі адбыліся, бо ў іх вялікія спісы прайшлі. Замест таго, каб зрабіць все так, як было прапісана ў рэгламенце, каб не псаваць і не ламаць праз калена зацверджаную працэдуру ў рэгламенце, замест гэтага адбываецца бойка. Прычым я не разумею, з кім гэтая бойка. Мне падаецца, што тыя людзі, якія сышлі, бачаць сваімі ворагамі тых, хто застаўся. А тых, хто застаўся, бачаць сваімі ворагамі Лукашенка. Ну так дзіўна адбываецца. Таму я хацеў патлумачыць. Я патлумачыў, канешне, будучыня будзе понятна праз дзень, другі, трэці, понятна, як што будзе, але я ўсё ж такі падтрымаю Лізу Пракопчык, я ўсё ж такі вельмі спадзяюся, што мы знойдзем разуменне, і дзякуй вялікі ўсім тым, хто ў гэтай сітуацыі не страціў галаву і не пабежаў наперад сварыцца і неяк адказваць у публічнай прасторы на гэту дзіўную заяву, якая адбылася за 2 гадзіны до пачатку паседжання. Это все, что я хотел сегодня сказать. Дякую. Спасибо, Александр. Виталий Ромашевский, пожалуйста. Да, добрый день, коллеги. Виталий Ромашевский, наша справа. Я хотел проиллюстровать и протягнуть то, про что казала Роза. Мы створили працоўную групу, коротко я назвала по мобильности и легализации. Мэта гэтай працоўнай группы гэта падтрымка беларусаў, которые находятся на территории Польши альбо іншых краін і маюць праблемы сёння с легализацией, таксама падтрымка грамадскіх арганізацый, бо сёння, на жаль, у гэтым годзе 2024 год стаў годам дыскрымінацыі беларусаў не толькі ў Літве, а на жаль, гэта пераходзіць і на іншыя краіны. Есть проблемы с працей громадских организаций, которые працуют для Беларуси, для демократизации. Ну и так само, как вы ведаете, есть велизарные проблемы с мобильностью белорусов, которые находятся внутри краины. Причем нават сваяки реально былых палітвязняў альбо людей, которые находятся зараз на уцікацтве под статусом обороны, не могут атрымаць визы, каб побачиться со своими семьями. Ну и спадарня Роза анансавала таксама то, что мы готовы и мы будем инициировать стварэнне працоўнай группы по падтрымке беларускіх добраахвотнікаў, валантэраў, все, что с гэтым звязана. И чему я хочу зрабіць на гэтым акцент? По-першае, я хочу запросить вас усіх долучаться, вось прынамсі да той группы, которую я узначальваю, мобильность и легализация. Калі ласка, сябры, з якіх бы вы фракцыі не былі, долучайтеся, мы будем працаваць разом. По-другое, я хочу зрабіць акцент на тым, что сябрамі працоўных груп могуць быць не толькі сябры Координацыйнай рады, але таксама і тыя людзі, которые готовы долучиться до конкретной працы. Вось, напрыклад, у нас Анастасія Север, яна, на жаль, под умовы ей жорсткія поставили, она вымушана была выйти и передать свой мандат наступному по списе, але она будзе выходзіць нават де-факто узначальваць одну з працоўных груп наших. Ну и что такое працоўныя группы? Вось тое, што вы зараз побачили, тое, што тут, я думаю, что тлумачыць не трэба, тое, што у нас адбылося на вось гэтым першым сумесным паседжанні. Вось прыкладна так будуць праходзіць, на мой погляд, бліжэйшыя паседжанні, будуць спрэчкі, сваркі за тое, хто узначаліць Координацыйную раду, хто там узначаліць камісіі. Вось гэтая бітва за працэдуры. Я тут с Максимом Шабуцким на 100% з яго спічам, я не ведаю, яна это зразумела, бітва за пасады, але дзеля чаго гэта для ўяўных нейкіх будучых реформ, которые могуць не адбыцца. Я вам хочу сказать, что з майго досведу пребывання ў Координацыйнай радзе другога склікання, я могу сказать, что вось 90% працы Координацыйнай рады, яна складалася з таких спрэчак, на мой погляд, абсолютно бессэнсоўных. Працоўную групу, в адрозненне ад камісіі, могуць стварыць любыя 3 делегатов Координацыйнай рады с любых фракций. Тому я закликаю карыстацца этой магчымасцю для тых, хто хоча і можа працаваць. Сябры, я нават не буду отказывать на выпады спадарні Мартыновой, которая тут просто так пафосно, реально образила и всех минулых делегатов Координацыйнай рады. Я, конечно, могу только паспачуваць сябрам коалиции, которые находятся спадарня Мартынова, но як гэта выправіць, я не ведаю. Я думаю, что моя задача нашей фракции – гэта праца ў Координацыйнай радзе. И мы спадзяемся, что вось по тых обозначенных темах, которые мы сегодня спадарня Роза агучыла, что ў гэтым мы знойдзем тут хаўруснікаў, як з мінулага склада, так і з новага.
неважна, хто будзе спікерам, хто будзе віце-спікерам Координаційної ради, важна, што мы зробім альбо не зробім для беларусаў, для которых мы можам даць вось нейкі пазітыўны водгук. Я таксама заклікаю ўсіх сябраў новага склада Координаційнай рады, ну вось не увязвацца по магчымасці, бо мне самому гэта складана рабіць, не увязвацца вось такія спрэчкі на спрэчку, адказы на абразы, тому што гэта не прывядзе ні да чого плённага. Координаційная рада можа быць просто вось застацца такой структурой, которая только спрачаецца паміж сабой і дзеліць портфелі, за которыми не стаіць рэальных паўнамоцтваў. Замест гэтага мы можам арганізоўваць сапраўды і кампаніі, выкарыстоўваць голас Координаційнай рады і праз працоўныя групы, я спадзяюся, праз камісіі, которые будуць створаны, ну да і зрэшты і праз тыя заявы супольныя альбо супольную працу, которую мы з вами будзем рабіць. Дзякую всім за увагу. Яшчэ раз заклікаю долучацца да вось працоўнай групы па мабільнасці і легалізацыі. І мэты я коротко агучу. У нас будзе створаны асобны працоўны чат. Мы будзем рады бачыць там усіх. Ну і таксама будзем рады, калі у вас будуць прапановы по дзейнасці Координаційнай рады, которые мы можам падтрымаць, незалежна ад таго, якой фракцыі або кааліцыі вы знаходзіцеся. Дзякую, сябры. Прошу прощения, техническая заминка. Виталий Римашевский был. Большое спасибо за выступление. Вот, я просто не вижу больше пока желающих, поэтому я не форсирую регламент в 2 минуты, который у нас был на вопрос-ответ. Если не будут появляться, то будем придерживаться. Одна рука только пока у Андрея Егорова. Прошу, пожалуйста, Андрей. Дякую, Іван. Я адзначу некалькі момантаў, што мне вельмі падабаецца, што ў сённяшняй дыскусіі, якая адбываецца, я бачу інтэнцыі з боку новага складу Координаційнай рады змяніць працу Координаційнай рады да лепшага. Не заўсёды, канешне, такія намеры потым увасабляюцца ў жыццё, але відавочна, што такія намеры ёсць, і я вельмі рады, што так гэта сёння адбываецца. Я таксама вельмі рады, што на сённяшнім паседжанні мы пабачылі стварэнне кааліцыі большасці. Фактычна аб'яднаўшыеся кааліцыі зрабілі своеасаблівае палітычнае дэманстратыўнае дзеянне наўпрост на сённяшнім паседжанні. І мы бачым, што ў гэтую большасць сёння ўваходзіць каманда Ватушкі Русь Свабоды, Еўрапейскі выбар, незалежныя беларусы і воля. Ад усіх іх прамаўляла, і хопіць баяцца, адпаведна, Тацяна Мартынова прамаўляла ад усёй гэтай кааліцыі большасці. Таму мы маем ужо новыя палітычныя расклады Координаційнай рады, дзе мы бачым тых, хто будзе весці асноўную палітычную лінію дзейнасці Координаційнай рады. І апошняе, што зазначу, гэта працэдурныя моманты. Дэмакратыя – гэта не толькі ўлада большасці, але гэта працэдурна арганізаваная ўлада. І ўвесь перыяд функцыянавання Координаційнай рады ад першага складу да сённяшняга складу мы абапіраліся на статутныя працэдуры. Гэтыя статутныя працэдуры не былі выбітыя ў камяні, яны змяняліся, але змяняліся адпаведна прынятым Координаційнай рады правілам. Я спадзяюся, што гэтыя правілы будуць падтрымлівацца і выконвацца, бо гэта дазваляла жыць і існаваць Координаційнай рады, захоўваць пераемнасць і быць сапраўды дэмакратычным органам. Дякую. Большое спасибо, Андрей Егоров, список блок Прокопьева Егорова. Еще одна рука, Роза Маратовна, список наша справа, пожалуйста, прошу. Дякую. Ну вось вельмі добра, што вось і те, что и чельцы предыдущего состава, и нового состава, и те, кто с опытом, и те, кто еще пока для них вновь работа в Координационном совете, обратили внимание, в том числе Максим Шабуцкий, на проблему политической культуры. И я надеюсь, что в новом Координационном совете 3-го созыва будет работать все-таки этическая комиссия, дабы вот все-таки сдерживать или сдерживать
членов Координационного совета от, скажем так, достаточно неприемлемого поведения. Вот, у нас есть этический кодекс, я бы хотела обратить на это внимание. Пожалуйста, новые члены Координационного совета, те, кто, может быть, не знал или не видел этого, обратите внимание, пожалуйста, у нас есть этический кодекс. Я надеюсь, что этот этический кодекс будет продолжать действовать и далее. Это необходимо очень для того, чтобы все-таки вот избегать таких острых форм конфронтации, которые в большей степени начинают походить на такие некрасивые формы. Поэтому мой посыл, который вот и прозвучал, собственно говоря, в моем выступлении, это не только политическая культура, но и, в принципе, такая хорошая культура взаимодействия, культура диалога должна быть. И я хотела бы обратить внимание, личные нападки против людей конкретно и в целом обобщение, да, такое, генерализация такая, когда буквально всех, да, мажут буквально одним миром, вот это просто недопустимо. Я надеюсь, что в будущем составе Координационного совета да, номер 3 такие вещи будут не просто недопустимы, да, то есть это будет предметом все-таки разбирательства. Я надеюсь, что до этого не дойдет, и надеюсь, что мы как бы не погрязнем в такого рода разбирательствах. Но еще раз хотела бы обратить ваше внимание на вот эти вот элементарные правила поведения, обычного, культурного такого поведения, которых необходимо придерживаться. Мне, конечно, не с моей стороны, наверное, этого некрасиво, извините, тут с нотацией вылезать. Простите, пожалуйста, профессиональные мои как бы издержки, да, преподавателя. Но просто я вижу уже сейчас, к сожалению, некоторые отдельные признаки того, что такое может произойти. И я бы хотела бы, ну, каким-то образом превентивно сейчас сработать. Спасибо, Иван, за предоставленное слово. Да, спасибо, Роза Маратовна. Если еще желающие взять слово, задать вопросы другим участникам большого заседания, я дам немного времени. Ну что ж, коллеги, тогда я объявляю сегодняшнее большое заседание Координационного совета 2 и 3 созывов закрытым. Я напоминаю, что с этого момента начинает действовать мандат делегатов Координационного совета номер 3. В ближайшее время, как я понимаю, есть планы у делегатов 3 созыва собрать уже общее собрание Координационного совета 3 состава. Оно, разумеется, будет без участия членов 2 состава. Но хочу напомнить, что в Координационном совете решения все принимаются большинством голосов. И поэтому в том числе и этический кодекс принимался когда-то большинством голосов, поэтому, безусловно, это избранные делегаты, и они имеют право руководствоваться теми принципами, которые они посчитают нужным, и как это будет дальше происходить, будет решаться путем открытого голосования внутри Координационного совета. Это, наверное, главный принцип, которым мы руководствуемся, главный принцип построения демократичных горизонтальных организаций. Я думаю, что он-то уж точно будет соблюдаться. Большое спасибо всем, хорошего вечера, до новых встреч.